isiragoye sha na cyane cyane uri gutera tentire ku mutwe ano uri gutera abantu sha jewe ndibaza nta muntu yigeze ngira naye mu iki kibuga muri industry mu iki kibuga mu isenema ndundi nta muntu ahemukiye ahubwo abenshi narabafashe mu mugongo kugira tubashe kugira aho dushikanye ariko nagiye kubona mu nacano yanje iranyitse abambona nemeze nk'umuntu atabwenge umuntu wese ari hafi yanje namuhaye nyina amede byarashitse turahana pardon ko giti yambwiye ijambo ribi ndetse kuruga nk'ijambo ribi batigeze kuvuga kandi iryo ijambo ribi yavuze naka kanya ntiramva mu mutwe biracambabaza ndamwibutse rirambabaza yashatse kugira yuko bibatu bwa mbere yambwiye ko film ari y'abantu bizi umuntu utariza atakora film mu guterana amajambo anyishura ngo Dani ubyumve kandi ubishire ku mutima film ni y'abantu bize umuntu utarize film yikora gute byaje kurangira tunatandukanye ribati twaravanye kuko akimara kumbwira uko nibwo yaciye gufatana na Fanny Lavine brother ntanye kamera kuri tele cyo ni ikindi kintu cyambabaje watazi ananye kamera ambwira ko agiye gufasha umuntu ugwaye mu nyuma nza kubona amafoto n'undi muntu bari kuri ndogo sinema mu Burundi nitwe kwa turi hejuru nimwe mwari hejuru nta wundi muntu kire ko bitamugisha yakina izingizi zihera yankoreye finali mani ndazi ikintu ngiye kuvugira ngaha barashobora kumva kumenga abantu umwanya umwe si cyumvika ndibaza ngaha muri sinema ndundi higeze kuba imishamirano yari iri hagati ya Biranse na Fanny Lavine na jewe na Liberty na ma equipe abiri arahanganye je nari kuri equipe ya Biranse Liberty ari kumwe na Fanny mbivuge bibaye no kuntu mujya hagati ya Fanny na Biranse bari babanye byaciye bitanga icuka kibi cyuko Liberty avuze ati Fanny ugomba kwikorana nabarya bakikorana tukagira ikintu bita competition iyi sinema twicayemo mu Burundi nta rukundo rurimo burya n'uburyarya hari umuntu utame Mimi nigeze kumubwira ikintu uti Mimi nimba ibintu bikunda koko bihagararemo neza ariko gusa icyambabaza mubwiye ngo kintu uko ngo wapi ngo je byo simbikire ngo geze cya ko umuntu nyegera angije Mimi mbona umva Mimi burya afise amosozi ari hafi niko bimeze hajya sinzi niko nayibonye none hakugira avuge hari jya avugisha amosozi gaho nabonye Mimi nco nk'isasu yirukarira bana Mimi kuri abere ibyo mu rusengero tuberekere urusengero ibyo kwa Satani tuberekere Satani twinjire muri entertainment iki kibuga nta muntu kinsumbya kukiba mwanya munini ninde mukobwa waje nga hari kurira ngo ngo yamfashe urabona mwibya mishamirano twarimo hagati ya Truwafa na G5 yemo mfise ko kantu haba harahiye ariko tugeze kuri abetu tumwita Mutama abiri dutanga amashugwe kuri nyene yo mu gihe kiriho tuzana umusaza tugasanga ni waramuye Mimi yarabyemerera yo bihakana turazana Fanny Lavine ntabwo abihakana avuga ati Biranse waramfaje ariko mu nyuma byari nubwo byagenze nabo ariko ramfaje turaza kugaruka ku muntu bita Mutoni wa Oronera nanje nari umukozi wa Biranse membwa ka TV hako mwake muvuga ibintu ko biri naho mukaza mukagira n'igishingana cy'Imana aho Imana yabakuye zareka nje mfate no kuri nyama kuko yamaze kwi media akavuga amajambo amwe namwe nta shitani cyo nabonenera akwansa nagukunze ntabyo zarabikwereka umva ni wa muntu ngo yitwengera ameze nk'Ahmed wehobwa nakwansa ameze nk'Ahmed akubwero nibyo nakubwiye kare tugitangura ikiganiro umuntu yaranyansara nabinyereka ndanahamagaza uwo ni sawa uwo ni Satani Abeli yarakwiye kubakirwa ikintu kimeze nka munima nk'ahantu bakaduza idarapo inoze ifoto ya Abeli sinduko no kikubwira man reka ndakubwira ikintu cyane kubera Abeli aba bantu muri entertainment ngaha abeshi nabo yafashije bageze kuri etape abantu bo ngaha bamwe namwe kunkura mu kibuga mu direct kunyinisha ibintu bibi ibyo ntabyo muzi mwebwe bashatse kumubwira agakina aturira Bibiliya nshasha we ibyo wobikinaho ibaza umuntu aje aho timviriza rero Biranse wayo je ndashaka ko iyi Bibiliya uyifata uyiturire yakumuriro bayikamere mai turakina ibintu rero ikina ibintu bikadukurikirana bro ibyo bashatse kunyinisha byari birenze na porno apferekasha ako tugashimira Imana dushaka na daimon azengeye kabisa tumuzengere wenda kubeshe nimba byarashize nka dandazi yo karanga nkaba ngenda mu modoka ya miliyoni 40 yamayo yavuye mu ibarabara yamayo ubona ko nta kintu izovamo ubu ni wa wundi ufashe ya miryango imwe n'imwe ndi umwacteur kandi ndabyiziko ndazi no mu bantu bari kwimihanda harabavuga ngo Dani tukagukinisha tukaguhemba n'amahera menshi ariko nukuvanga ikirundi n'ikinyarwanda
ko kantu karambabaje ku mutima nari ngiye ntakavuze jewe ndazi gukina ndi indaya ndazi gukina ndi umusazi ndazi gukina ndi umupfumu ndazi gukina ndi pasiteri ubu je byose narabyize filime siyo natuye mu ibarabara brother narafashe umwanya wo kwiga je filime apana ibingibi wa muhungu yaje akavuga ngo je filime sinayize nawe arazi ko mu bantu bambira yavuze ati mu Burundi mwakiteri dufise ni Dani Diko Entertainment. Yeah, man. Hello, everyone, everybody, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Nariko turashima ninako biba bimeze. Ladies and gentlemen, shout out to everybody, everywhere you are. Ndagushimira cyane ku rukundo utwereka kuba warahisemo gukurikirana Diko Entertainment. For real and for sure. Ico boy ndi kuri yo Leonce Desan guy Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador from zero to hero with the champion ariko twakira uno mugabo all the way from NGZ all the way from Butanyerera ariko no musaka bari Bujumbura yitwa Dani Films Company niko bamutazira ariko bashobora kuba afise ukundi kuntu yivuga. Dani tukiri muri ayo mavuta twinjira cyane umugabo twakiriye yitwa gute yivuga n'amazina yiwe yose. Yaman. Amazina ni Dani Films Company. Nico kivugo canje. Kuko ibintu duha abantu ibyo bakwiye kubaha. Tubahaye Dani Films Company niho hari kivugo canje. Niho kiba. Ku mazina ababyeyi banyise akabari niyo nkuru Daniel. Niyo mazina yanje. Yaje kumbe witwa Daniel. Sorry gacho nitaye telefone. Okay, nta kibazo kabisa. Hello. Jenda cyari mu kiganiro kwa Nadiko. Nyene kuri Ikane Hotel. Wapi ngire mpeze ncenge ndakwiraba. Byiza woza tugaca tujana mu Kamenge ku isoko. Sinzi ndakubwira mejeje reka ndi mu kiganiro basi. Diko twari kuvuga kubijanye n'icivugo n'amazina y'ababyeyi. Tugira ko aya mazina ababyeyi baratwise bitwa go badani. Ibi biza dukuze. Yari kuri karanga muntu nayo bakenewe kwifishe y'umuryango niyo abariko. Na cyane. Kabisa muri look nshasha ya musaza nakubari kabisa. Dani. Oya. Look nshasha ushatse gusigura. Look nshasha abantu bo bamaze kubibona. Wagweruka kera mu bintu bya bikofero ukunda kwambara iki niki uro wajura kandi gasore none ukubita kwa gatentire bayita tentire mfasha reka nje ndi umusore ashaje sinyimenye isayigeze wabibonye ariko suko ariyo mahitamo yanje ahubwo ni kubw'akazi. Wabikoze kubw'akazi? Ni kubw'akazi. Ko ari aba filime kuri Dani Films Company ndiko ndakina filime bita Mucutsu Mume. Ariko ndiko ndayugara bivaye nuko uko nari nayipanze siko igiye banyihanganira ukuntu no kuntuka ngo ndatangura umusimbi hera. Nisho nagire mvuge wa mugabo we ntaguciriyemwo mu kinyemore. Kwama ryanshiki. Uri mu bantu batangura ibikorwa ntibabimara. Ariko burya abafana ni bagenda buke bazobona katari jewe. Isiragoye sha na cyane uri gutera tentire ku mutwe. Uri gutera abantu sha. Apana tentire. Na cyane uri gusa nk'utera imbere. Abantu turi kumwe mu kibano ca buri munsi bifuza ko uguma hasi yabo. Ugiye hejuru yabo baca bimbira ikintu bokora kugira usubire hahari. Down. Turagerageza ariko rero niyo mpamvu rero gusigura kuri filime impamvu zikunda gucira hagati n'abandi barazica. Urazica cyane wewe ingeso yawe isange n'abantu bitwa Major TV ngo muratangura udu project twagera hagati mu gakatinga abace n'abantu bacaba nibi Mucutsu Mume byabayemo asha ni inkuru y'umubabaro. Mucutsu Mume ni projet natangwe numva kitoheze ariko abo twayitanguranye basa na hari babiri sha batatu harimo babiri bagize ikibazo. Ugero muri filime habaho asase na metre niko bimeze mw'abantu havuye mu umwe rero birahungabana. Ego
kandi abana b'abantu ntimubura ico mupfa ama projet mazima mbona ngiye kwinjiramo nizi projet umuntu akora ari ruguru canke ari nko mu hoteli akazikora akazihera heza agatangura kwa ibikorwa byose ziringaho yarazikoze nakurya kwishusho y'umukobwa no nayikoze narayikoze ndayihera heza me mucutse umumpe nizina nahawe no bita Saidi Braza kuri uryumve neza umuhisi wipfiriye bari guhaye ya twaravugana se kugira guhizina Saidi Braza avuye mu Rwanda namusanze mu ntara ya Ngozi musanze mu ntara ya Ngozi mbona ubuzima ebana sikirenga fata icemezo cyo kumumanura muzana gahe Bujumbura ya we ni wamanuye Saidi Braza Bujumbura ya nije namuzanye ibyo nama nabayizake barya bayizake barabizi hano hose namujanye ku ma TV nije namujanye kuko naramushikanye ngira aberi ndi wayo tibara je nazanye umuvukanyi nubwo biruko turaba ikintu twofasha tutangura tumujana mu media kuko rona jewe hajya nta muduga nari bwaronke umuduga rufise abere niwe yadutwaye ku ma media hano hose ariko nashaka kugira Saidi Braza ongera agaruke mu bantu avugwe nkuko yavugwa kuko icyaha yaragikoze ariko burya ntabwo twovuga ngo tujaniranye ngo umwana yaradikonye mu rugo ngo ntiyogaruka amakosa yakoze yarahara ariko urumva ntiyari aca baca gito gitabwe wabo gito gitabwe wabo hari amajambo n'ubise ngo atari meza yavuze yari yaravuze ibyo nabyumvise mu nyuma maze kumushikana ngaha ariko ibyo sibyo narandiriye ko nashaka ko ndamufashe yongera agaruke mu bantu na cyane nk'umuririmbyi yaririmbye indirimbo yo guhayagiza igihugu bakoresha itari kimwe z'ukwezi kw'indwi ndibaza benshi barayizi bajya indirimbo kabisa benshi barayizi ni yamateka ni indirimbo mba numva ko na leta izora umwanya umwe iziraba ku bana biwe bazibararonka nako kantu kabe gatuye ariko bagira ati papa wanyu yarageza akantu kazima atafite ikintu yaterereye ku gihugu hari ikintu yaterereye mu gihugu namwe ni muraho uyu munsi muze gufungura neza yego yamani birumvikaje ko ndava kuri mucutse umumpe wagisiguye nibaza ko projet niba yanaheza uzobaha n'izindi na cyane ko urimo abantu amaze kwerekana yuko abantu urabakubita ibikorwa hasi hejuru kandi nturambirwa ariko ni Dani kwaherukana kera usa n'umuntu novuga ngo ntari kurabonekana cyane inyuma yo kuzana imbere yo kuzana projet ya mucutse umumpe twaherukana kera mbere usa n'umuntu waje kwidoga hari ibibazo uvuga ko ma projet yawe byari bikomeye nitwongera kukubona Dani byagenze gute waratewe n'ihunga abantu banzura reka ibikorwa warihe muri no miss bo jewe ndibaza nta muntu yigeze ngira naye mu iki kibuga muri industry muri iki kibuga mu sinema ndundi nta muntu ahemukiye ahubwo abenshi narabafashe mu mugongo kugira tubashe kugira aho dushikanye ariko nagiye kubona mu channel yanje iranyitse inyitse ncangira ebana depression umbumenga biranse kwiyakira birananira abambona nameze mu nataye ubwenge ndaza ngaha kuri media nditaka ba media ndacuka wahungabanye umuntu wese ari hafi yanje namuhaye nyina naramututse kandi nabo twahurira mu ibarabara nababwira nabi kuko ijya cano nashyizemo amahera menshi kandi mu bihe byari bikomeye genda byibuka kugeza igihe ibintu byawe hakwa kubita kuri bagiti na bamede ngwashobora kuba ngo bakuripotinze giti wewe ro nubusi ndamabarira giti nubu we nari amede byarashitse urumva amede byarashitse turahana pardon ariko giti so kuvuga ngo turangana nta nakabifu kakirimo ariko we ntituricarana ngo tubimare turabimara kuvuga giti nubu nte urazi impamvu giti yambwiye ijambo ribi urabona twebwe dukunda gukoresha cyane zivuga zacu dukoreraho tudakoresheje Instagram dukoresha Facebook amapage canke tugakoresha aya WhatsApp masati je mbuze cyane mwirya minsi naridoze giti yandika ku rubuga yanditse ku rubuga nk'ijambo ribati yigeze kuvuga kandi iryo ijambo ribati yavuze naka kanya ntiramva mu mutwe biracambabaza ndamwibutse rirambabaza yashatse kugeranya uko ribati ubwambire yambwiye ko filime ari y'abantu bizi umuntu utariza atakora filime bivuze ko umuntu utize nta mpanagira nshatse kumbwira Ante Ribati kubwiye amaso ko maso canke yabyanditse ahantu nawe ya twatuvuye muri Festival hari filime ndi gukina biti impembo y'ikuzimu ndayibona impembo iyo filime je nayishizemo amafaranga nayo nkiva mu ntara ya Ngozi nshitse ngaye Bujumbura impembo y'ikuzimu sinzi kuntu rero naje gusanga mu mazina indani yanditsemo ibintu bivanye n'ibyo twatumaze kumva muri seminari twatuvuyemo
turaterana amajambo ayimbwira ko filime atari yanje kuko filime nta kintu kimwe ngabamo keretse ko gusana kinyemo nkashyiramo n'amafaranga ndabaramo gatoyi mu guterana amajambo anyishura ngo Dani ubyumve kandi ubishire ku mutima filime ni y'abantu bize umuntu utarize filime bikora gute iryo jambo yararimbwiye rindi ku mutima ariko narigize risanzwe kuko byaje kurangira tunatandukanye ribati twaravanye kuko akimara kumbwira uko nibwo yaciye gufatana na Fanny Lavine ni mbere yuko batangira gukorana na bakora ko je nije twamanukanye ankorera projet yo bita Bajaj Seri ndayizi twabanje gukorana na filime ijya Bajaj series impembo y'ikuzimu mu nyuma haza Mucutsu Mume mu nyuma Mucutsu Mume cyo yari no sorry haza Bajaj okay ariko mane ujya mu brother ari muzima ubu nakiri muzima rego ko yavuga ucume ngo ntakiri muzima sinzi kuri kote yanje okay kuri kote yawe byafiri rero kugira kuri kote yanje bati ntawe kiri umuntu muzima brother ntanye kamera kuri tele cyo ni ikindi kintu cyambabaje watazi ananye kamera ambwira ko agiye gufasha umuntu ugwaye mu nyuma nza kubona amafoto n'undi muntu bari kuri ndogo ndibaza ndi kukivuga arakizi yananye kamera kwa gatanu umukarama urumva hama mu nyuma nza kubona amafoto muri telefone n'umuntu we ntabashe kuvugira ngaha bari kuri dogodogo nimba dogodogo narababaye ariko nanga kubimubwira yayigutanye kuri mwariko murakora acarayishura yarambye nitabye umuntu avuze ikibazo interview basora pidi ucubyumva okay umuntu aragwaye ucubyumva nawe none wosanga yagiye kumufashiriza kuri dogodogo nyene apana ubwo se ko wotakazi ngo ugiye gufasha umuntu mukaja muri romantic reka tubireke ibyo nyene byaraheze igihe ni cyacu ariko urumva rwa rugendo rukomeye kuko yari umubrada namanukanye nzi ko n'umuntu ugiye gukorana twicaranye ndabyuka twari turi muri sangwe de sangwe y'ingozi yari we nanje na Joachim cinema mu Burundi nitwe twari turi hejuru nimwe mwari hejuru nta wundi muntu kire ko bitamugisha yakina izi ngizi zihera twebwe ku maseri twari number 1 mukora iki cyo gihe amaseri yari ahari naye nakina filime bitabibaho nyine show bita isomere gasore bibaho ni yakera ndayi yavuye yacaza gukina bisangamani nene yavuye gukina mwiyo bibaho jewe yiwanje aza gutangura ijya projet ya bisangamani ijo gero muri sangwe mwari ko murayagibe turi muri sangwe turapanka tugiye kuzibujuma ko tugiye gukora ko tuzofatana mu nda asha inama turayipfundika fresh ariko icambabaje umwe watuvuyemo ni Joachim hari ibyo tutahurije ko bivanye nuko wewe kumbure ibyo turi kuyaga yabyumvise ukundi kuntu ariko Liberty turakombata ko nundi Liberty urumva twari turakorana projet ngozi yari kunkora filime yanje yego nace mwe tereke tuyugare tujye gutangura yindi ibujumbura ariko twatangira iyo biti impembo y'ikuzimu biraje impembo y'ikuzimu irahera neza dutangura Bajaj Seri ibibazo ro byavukiye muri Bajaj Seri kandi yari yakunzwe bashaka bazoyi bayirabe kuri chano ya menga iri kuri chano ya Bajaj Geo Project nanje sinzi nahiteye yari Bajaj Seri gwa rugendo rurerure arantana kamera yego ariko ibyo nabigwije n'ubusa turabiheba hari cyo bita kandanda sinzi irimo nkoresha kandanda ndacumva arigiye nkoresha ikirundi cya Kinyarwanda bigacanga ukuntu nta kibazo abantu baracumva birekeranye ni bimwe bisa naho bisa kuko hari ururimi bamaze kuja kandanda ni nko kuvuga ati bana ati finale rero yankoreye finale mani ndazi ikintu ngiye kuvugira ngaha barashobora kumva kumenga abantu umwanya umwe si cyumvikana ariko undi mwakirumvikana ni n'ubwa mbere ngiye no kukivuga ndibaza ngaha muri cinema ndundi higeze kubaho imishamirano ikomeye abantu barayibonye yari iri hagati ya Bernduwayo na Fanny Lavine na jewe na Liberty baravuga je ndahora ariko nza kwihweza ibyo bintu mbona ko ibyo bintu byose ndefite amakuru ndavuga aya makuru wo yatanga ntiyofuma basi ibintu bizi tubifuta tukabizimanga yego nace ngerageza kugenda ndi recordinga ndi mu nzi wanje kari ubuzima butoroshe ndi no muri chambre na salo chambrete na muri chambrete wa muri chambrete yegi yari mu hotel kurumva hotel bari chambrete nye bari chambrete waba muri hotel namwe hotel ajya namwe hotel amagana ngira mvuge ngo warumerewe nabi ariko ne shatani ni yari nabi gufata kuba hano mu hotel umuntu wo mu hotel azi ko bamwita uraza amazina ye ibyo tubireke
usa naho n'abagowe ntabakenye ya ariko hari indi sura bafise mu maso y'abantu bamwe hotel umba niwe wakira ingenzi bwari ubuzima butoroshe bwari ubuzima uko jewe ntagomba kwizera umuntu numwe kuko ni ukuvuga ni nama equipe abiri yarahanganye je nari kuri equipe ya Abel Nduwayo Liberty ari kumwe na Fanny umva bari abantu babiri bari ama equipe abiri ahanganye yego ako ndaraba ko no murono uzimya ndicaho ndiyumvira nza kuri media wifatira ka video nifatira video ndi jenyene na kamera yanje nta none ayitiye ndi mu cumba nabwiye Fanny mbivuge ya mbivuge sinari mfise gondo yo kumucafuza ariko gusa numva ko no hagarika ibyo bintu biri kuba kuko biri kimwe nari nkizi urugendo rwa Liberty na Fanny nari nduzi kubera ko nabantu twabanye hafi tutaracanamo nta kibira ari gukora na Liberty nta kimwe ari gukora ariko bivaye no kuntu hagati ya Fanny na Abel bari babanye byaciye bitanga icuka kibi cyuko Liberty avuze ati Fanny ugomba kwikorana nabarya bakikorana tukagira ikintu bita competition kabisa muganga ni filme izoryoha mu Burundi niko yavuze Liberty yo ni positive mind ariko urumva jewe ibyo ntago nari kubyinjiramo kubera ko hari ukuntu hano babibaniye nabyumvise ibisanzwe ariko mu nyuma bibu rugamba rutabashwa no kuzimwa n'umwana w'umuntu ore wese kabisa ndibaza abanyumva barazi ko urugamba rwazimye na nk'aba brother twakoranye urugamba ntago rwazimye ahantu horoshe urumva urugamba rwazimye ahantu hatoroshe ruzimira mu babyeyi urumva baraduhanura ibyo baduhanuye twari twemeje kubigira ko turabigira ko kandi urora nituze mu gihugu nta ngore nta yegerege oya ntayihari ubu byaraheze no kuvuga je rero nagize ijambo bitafunga kinwa iryo jambo rofunga kinwa je ryankoze ko hamwe mwari kujya kumva ati dani biraheze kutavuga kamwe ntabyo bane muzi ngaha mwe mumva ko uryo rugamba rwari rworoshe ibintu bisanzwe ubone ari burya ari bwa bwana byaguteye ihungabana yakubaze brother byaguteye ihungabana nkubaza akantu gatoya nk'ubu utarafungwa si sawa ukumva basi nk'ahantu hakomakomeye mu iki gihugu baraguhamagaye uwo byakira gute nturafungwa na rimwe jewe ibyo ndimwo bituma ngire mfungwa bigatuma mpamagagwa aho hantu uwo byakira gute bibaye ngombwa none bireka mugabo biramutse wumve kano kantu biramutse ari ibintu bizima ndiko ndakora bidohongabanya igihugu no bandanya nkabikora ariko rero jesho kintu nagize ihungabana sasa abo bantu kuravuga rero ngo mwamanukanye urumva mwarakoze n'inama n'iki tunabihuza n'uburyo kiriya gihe uravye abantu bari kuri stand bariko barakora n'ibikorwa bariko banavuga cyane muri entertainment harimwe amazina ane agarukamwe cyane ni Dani ku giti ciwawe turi kumwe Abeli yari hari nk'umusaza ico gihe Fanny na Nsoro bariko barakubitara umuriro kabisa ibikorwa bihari mwe munegeranye ivyo bintu kuravuga bisa n'imishamirano bitaranaza bibonabonekana yuko urumva aba bantu bariko barakorana muri bane mwara abantu bahagufi uyu munsi bimeze gute kuri Dani babiri bawo cyamaze kubona sinova ngo barashamiranya ahubwo hari uburyo bamwe bariko barakora ibikorwa byabo abandi gatwe kabo bafise uburyo bariko barakora uno munsi umubano wabo bantu abagenzi bawe mwahoranye umeze gute ntimukiri kumwe imishamirano abana n'imishamirano canke mwahisemwe gukora umwese ku gatwe kiwe no kuvuga n'urugendo rwari rukomeye ariko n'urugendo rwaje kugeraho ruhagarara naye nabibabwiye ko rwigeze kugeraho ruhagarara yego twari abantu bibonamo twari ijisho ry'igihugu kandi ibyo twari gukora byari bizima barabibona ariko gusa satani yaraje uko biri uko turatatana kandi uko twatatanye nubwo kwivuga ngo urumva urabona bro ntabwo kaheze kuko karaheze Fanny na Liberty baba bakorana filime ariko ivyo bintu bagiye babisigura neza ati no munsi nubwo haba hari ibyo bintu by'inkundo by'ibishobisho niko bakunda kubivuga baharanira ntabwo n'ubundi kosubira kwegerana ngo byari bimeze mu gihe twigabuye mu wese akaba ari karakora ivyi uwundi akora ivyiwe iyi sinema twicayemo mu Burundi nta rukundo rurimo burya n'uburyarya baba batinye kuza kubivuga ngo basabane ikigongwe bahariranire urumva jewe ndemera ko umugabo twatanye gukorana filime ngaha mu Burundi turi kumwe hafi na hafi ni Abel Nduwayo ndabeshe abantu twakoranye umwanya munini pani ibyo byari Abel mwarakoranye kugeza n'igihe
uwo menga no kubana mwakwa kubana ya kasi kuva ko atari byo twapfuye twabyo twapfuye byinshi abere nawe hari byo mwapfuye ntazibariza komana amahembe ariko ntibyacubuje kubandanya turi gukora n'ubu turahuza nuko uyu mugoro twari kumwe turi gusangira ariko nta bikorwa muri ko murakorana ibikorwa jewe kuri kote yiwanje si kibazo ciwe ni ikibazo cy'uko umwuga donc ubuzima bwaragutse ubuzima bwa Dani bwa kirya gihe n'ubwo uyu mwanya ntago bikiri kimwe kuko kijya gihe Dani nari umuntu ukora filime gusa nta kandi kazi nari mfise ubu filime nyivanga n'ubundi buzima kubera ko bundi mu business ndi umudandaza uri mu business man no kuba nimba ndi umudandaza wa mwanya ya bere yandonyera caje nkamuronkera wa filime gura muri filime hari igihe bitoroha exactly bica bigorana ugasanga barateguye filime nanje ndi mu bindi ugasanga navuye mwabya bindi filime barayihejeje soba ko tabanye neza pe nta kansi sawa bari abandi none wumva nabo kuguma nari tegeko umva Dani shaka umfasha kantu wewe ino filime uri koremaramo n'igihe ino industry ese kugira filime y'u Burundi gera hoteza kugera kwanza ko tubanze tukareke kugira nk'ubufana kore filime ziwe neza sivyo ni mpaka akorane na Libert ese Libert kugira gere kwihangiro n'igicapa fisi citerambere giwe ni mpaka gumane na Fanny nibareke gukorana basiwe n'ahantu bicaranye ore gusangira agafana iyo foto isoke tuyibone ko bari kuyaga hanyuma niba ivyo bintu ataco kugeza kuri uno mwanya biriko birahungabana ku mpande zibiri hari ico bitwaye ukibwira ko abafana babibonye ro babyibagiye hanyuma abo bafana Libert nta filime ari karaba Fanny ntaza ari karaba urabona aba bafana Dani akantu ushaka ko wumva ngaka aba basireka nunja ni makamu gumane kugira mutange ibintu bizima mugirishira hamwe rimwe aba bafana tuba basangiye kandi abafana je baba baravuye nko kuri jewe bakaza kuri wewe agenda ari kumbure bivanye n'ikintu cabaye ona abantu baza kuri midanga harimwe na rimwe bakavuga amajambo kaziga ngo amajambo ari jana brother ntijana abo turi kubwira n'abantu bafise ubwenge byasaba ko dukundana basi kuri media tugerageze duhuma amaso amakungu mu buzima busana turushanya akabazo ariko nikaze ngaha kuri media kuko ujya n'umwana muvuze we urabona ko gisa ngo wihenda umwana ava imbere yawe abizi ko ugomba kumukata acabona ko haba vyatekiri wa mupapa no ngaha rero ko ya media iyi mihanda turiho ibirimo ni ibyo abantu turi kwereka iyi sura itari nziza turi guterana amajambo je no kuri ibyo biradukwegera ko abafana batuvako niyo mpamvu no kubwira ngo barya baniga ko batari kumwe yego bari mu nyungu nta numwe uri guhomba kandi barateye imbere barateye imbere bo ku mpande zose ariko zijya ngo uvuye ziguma hamwe nawe reka waranateye imbere none Dani we ukiri kumwe nabere hari imodoka yiwe wari bwagure ariko jewe uno munsi uri kurakora business ufise imodoka yawe nziza ufise uri no mu bantu bakeya tunabivuge nibisanzwe bashobora kuba bari muno mwuga bafise amazu yabo bataha mu mazu yabo batari ariko siko biri ibyo ndabyumva ndanabitaho ariko siko vyahoze wumva utateye imbere none je ndahamya ntacekeranye uko naje muri cinema na Abel arabizi nari mfise aho ntayi wanje nakiyagiye wari wifite inzu ariko amatwi asumira ushobora kufisi ya kabiri je naje muri cinema mfise ntayi wanje urumva ariko naje hari ikindi kintu nje gushaka twihuze ingufu tuzihuze turabe ko twokora ikintu entertainment tuyiduze tuyishikane ku yindi level vyovyo niko nifuza narinzi ko nzoronkiramo ibibazo ariko nkaronkeramo n'imigisha none ibibazo vyasumbye imigisha oya ubu nta bibazo bihari ubu mbere novuga ko twozanwa n'amashimwe ubu ni sawa ubu na amahoro urazi impamvu ari amahoro ubu jewe ndagiye ko mbona abantu bari gukora bari ku kivi kandi bari gukora nubwo biruko twebwe twacanye muri mwe na rimwe bo mu kagenda kandi akagenda twaragerageje kwiyubaka umwe aho hari ndahari turaguma mu kibuga nakubari muze dushimira ko hari n'abana baje batwuririra ko ubu bari gukora cinema ikabaja bukana n'imbibi ubu bari hanze bariko baragenda ahubwo muravye nabi Dani jereka ndakubwira akantu kamwe muravye nayo murasubira impara mirundi ndazi hari gihe hari nk'umuntu ko babaza byari umuntu utame Mimireye nigeze kubwira ikintu uti Mimireye nimba ibintu bikunda koko bihagararemo neza twari ku gatumba nari nkirongoye G5 nubihagararamo neza bizoba ibyawe kandi bizoguteza imbere niko wamubwiye Imana iri mu ijuru azozenga hanyuma cyangwa we muzoganira inbox mu kiyaga yarashavuye wari wabimubonye mwo gute
impamvu nayo mubonamo yarabikunda ahantu hose twaba turi yaraza ariko gusa icambabaza bamwe ngo kinuko ngo wapi ngo je byo simbikire ngo geze cyako umuntu nyegera habona n'urugamba akorero unyibukije kano yani wewe we films zawe sometimes yene ngo ziba zigoye nimba bimi washaka kumukinisha bya bintu byawe bya hariya ntiyari kubishobora filime nyikino byanumviritse mimara kijijwe ndabyumva yama filime yawe umva tukavuge ujya wewe ariko nanjye ndakijijwe wewe ndakijijwe nanjye ndakijijwe wewe ngo urumwe mu bantu bigoye ko filime yawe hoba amasene 5 atayigitanda arazamwe mimi rero mimi mba mbona ko hantu hagoye bro ntuvuge ngo ni igitanda si icyo ahubwo gusa gusanga tutarahuje rega birashika ko buri ko umuntu imuhuze ariko gusa ikintu yoba yarampoye yampoye ko mubwiye ni ikintu kukora jewe no mu director wa G5 aho twari turi ku gatumba yego mu nyuma nza gutuma abakinyi bagomba gukina mimi ntiyararimo twari turi mu carama mbona yaje kandi mu bakinyi nahamagaje ntiyararimo Ibana ararindira ko akina arabura kubera ko urumva ntiyari isangwe yo kuza gukina arangije mimi mbona umva mimi burya afise amosozi ari hafi niko bimeze hajya sinzi niko nayibonye none aho kugira avuge hari ryavugisha amosozi uwo mukobwa uri kurira ari kurizwa niki negera aberi numvise abera mpamagara kurumva aberi yari boss nayumva ko gene nongoye G5 ni aberi yego niyo numvise abera mpamagara hari cyo kibazo ko mbona bimeze uko tikundirije umwana ni biki kundirije umukobwa habaye iki nanje ubwo kubera nashushe ndi ku kivi nabonye mima nco nk'isasu yirukarira enda kubesha burya inama yaciye bane tumizwe korona mimi kuri aberi uvuze mimi uvuze aberi cyo gihe barumvikana sana kubera bose menga basenga mu rusengero rumwe barabakizwa rumva nanjye senema narinzanye ahantu byari bihurije yari yo mu rusengero oya ibyo mu rusengero tuberekera urusengero ibyo kwa satani tuberekere satani simvuze ngo unyumve neza simvuze ngo ndi kuzana ibyo kwa satani ndagomba ariko turi gutanga impanuro satani afise ububasha ngaha ku inosi n'Imana ifise ububasha ngo nkwi uri muri ngo nkwi none satani ibaza umugabo wonyene na Yesu yaramugerageje aramubwira ati ngawe yakoze ibintu byinshi byo kumugerageza uwo muntu umva yoroshe amutokana ku gasongero kino bisaba umuntu no tumutange impanuro kuko hari abantu benshi cyane ashuka akabahenda bagakora ibintu bizima nimba uramvuze mimi genda shaka unkinire kuri ndaya wereka abantu ko bari gukora uburaya atari byiza araza bashaka yisanishe na yandaya kugira baza kuraba iyo message babone ko ari byo ari kwagitinga yambara ishusho yiyo ndaya kugira atange message nzima rero mirembi muhaye ya gonda yabaga ibyo n'ibyumviko ndatasha ubwo ibisi byo byanzanye yarakiri mu gakiza none ubu ntakiriyo oya ukuvuze ngo yarakiri mu gakiza basi karenze ubu hari ibyo mbona nkabona kumenga naho ya game arimo ya game namushakira ni yari mubu ubu ari kwagitinga avuga ati wow muri game wowe nifuza kuko mani biraryoshe ko uri kwereka ikintu umuntu basi mu nyuma ashobora kwicara burya nubwo biruka ibyo yambwira byari bizima yego ubu ndazi ko mimi naho atoba hari utuntu tumwe na tumwe yambonyeho nabi ariko arano ko ibyo namubwira byari bizima sinashaka ngo nje kuzana bya bintu by'ubuhehesi ibyo ntabyo nyumvaho je buri nicyo nako ndibazada ndimaza no muri entertainment washatse kumugirira nabi kwinjire muri entertainment iki kibuga nta muntu kinsumbya kukiba mwanya munini Eje cha entertainment ya sha urakimaze mwe iminsi imaze imyanya ninde mukobwa waje nga hari kurira ngo yamfashe ngo cyangwa turakundana hari ugeze ubona ashobora kuba ataje cyangwa ashaka kuza tukamwima kamera ugasanga yarabayeho nani ifotora kuri Facebook yewe person oya je person nta wanyituye yambwira ngo wamugire nabi kabisa ntaco nzi mugara ashobora kuba yapfiriye ibanga akaguma muhira urabona mwite mishamirano twarimo hagati ya Truwafa na G5 yemwe mfise ko kantu aba harahiye barabibuze ibyo baza kumvuga ngaha barabibuze hajye hantu ari competition ya danger urazi ko natasize ri top oya bani rujya rwa rugamba
barajyana bigira ibintu ngo ni beze ngo ni ibiki nkamwe bya fizo na nuze na satubi oya ntibyari nka bitya ibindi byari too much. Reka tubigarukira ko ravuga buryo ubu rero nka Mimi umuravye bambaye kuri proud nimba umukobwa ari karagera hajya ari impanuro wamuha. Reka ndakubwira abantu bari mu iki kibuga nkumva ndaryohewe kandi nkumva ko naho bonyumva nabi. Ntaco baricara bakiyumvira ati uyu muntu bigo biri uko byagenze uko. Ndazana Mimi Mireye nza no bita Mutoni Oronera. N'abantu babiri. Wow. Bangeze mu maso nta kintu na kimwe bashoboye. Ariko nkababonamo kubikunda. Okay. Ndangije ngerageza gushaka kumva ko ibyo bintu babyumva. Imana iza kubacanira bya bintu birakunda kandi birabatunze. Wow. Kandi hajya na Nera yahitiye mu biganza vyawe ari mu coaching. None ntiyahitiye muri G5 asanga ari uyifise. Agenda irongoye. Nibyo kabisa. Yabanje no kumvunaho gatoyi. Burya yabanje kumvunaho gatoyi. Urumva yarabikunda ariko yarafite isoni nyinshi. Yarafite isoni nyinshi bamubwira ibintu uko numenga aracazana bya bintu bya mabuja. Ariko iyi mihanda uzanyemo mabuja ntibikunda. Umva twebwe abakinnyi ba filime tuba tumeze nk'abasazi. Bisaba nimba bakubwiye usare sara. Nimba bakubwiye ati umwana mwiza wa paseri isanishe n'ibintu byose. Mu nyuma rero aza kunkundira umwana mwiza ndabona arinshiye muki ahantu nifuza biraryoha. Gusa nyene nangiye kohora gatoyi mbona bagize akantu ko gucana mu naberi sinari nkiri ku iki kibuga gatoyi ni nakwefye. Wakwefye. Erega nakwefye nk'umwaka wose. Wewe umwaka gusa. Wewe uri kurahagarara nk'umugabo w'ubwoba muri kino kibuga. Mugo ushobora kuba hari ikindi kintu wabonye mu ishamba kumbura abandi bantu batabonye. Hajya Nera nawe nyene byaragiye no kwabera ibintu mubamwe ni. Saidi Buraza araririmbye ngo nabonye byinshi. Nanjye nabonye byinshi. Kwimihanda nabonye byinshi. None abere yaratswa no gukoza nyamwo na Nera no. Ariko tugeze kuri abere tumwita Mutama Abere. Jema numva bitanaryoshye ko ugira kakandika ntacyo ndi kumusaba. No mugabo nanjye ndi umugabo. Ya tujye dutanga amashugwe kuri nyene yo mu gihe kiriho. Mutama Abere jewe nubwo yaranyakiriye mu icyo kibuga. Nubwo Nsoro yihakanye ngo ntiyanyakiriye, je ndazi ko anyakiriye. Kandi Nsoro icyo gihe yari umukozi wanje. Ntabwo robot yari kurara ahantu. Nsoro yarabaye umukozi wa dani. Soba ngo nubwo yari umukozi wanje ngo yarasuzuguritse. Twari turi mu bintu bimwe. Kubera ko yari umukameramani wanje, akaba n'umwanditsi, akaba n'umudirector. Nkamuhemba ubwo ari iki? Twava ko babita bafatanya bikoko. Oya ntago ari bibi. Natwe turi abakozi b'abandi. Nta muntu mwinose. None nturi umukozi wa YouTube. Sikubeshejeho. Cyende umukozi wayo gose. Hagiye mwemera ibintu ariko akiri kare. Umukozi wayo gose. None njye kuzana ngo je gwabe ntago yampaye indaro. Sinobivuga yarayimpaye. Kandi ndahamya ko niterambere nshitsemo nuko nagendeye ku nama za Abere Nduwayo. Abere Nduwayo yanyigishije gukora. Je Abere Nduwayo harya muri iki gihe yampembe 180. 180 4V. Ariko suko nari nyabuzo byumve neza. Ahubwo nuko numva nisunga Abere tukifatikanya turashikana handi hantu. Wow. Kumbe karaga politiki. Urumva? Byari ibintu byo kujyana injire mu kazi neza dufifatikanye tushikaho tugomba gushika. Urumva rero twari tugeze ku bijanye nuko Abere tugomba ko amashuge yiwe. Uri kuravuga uburyo umusaza ngo akwiye amashugwe. Nituzana umusaza tugasanga ni waramuye Mimi Mireye arabyemerera. Mimi ntiyo bihakana. Aya. Turazana Fanny na Vine ntabwo abihakana avuga ati Abere Nduwayo waramfaje ariko mu nyuma byari nubwo byagenze nabe ariko waramfaje. Fanny ashobora kuvyemera ku ruhande rumwe urundi akabihakana. Naco ibyo byama byashitse. Turaza kugaruka ku muntu bita Mutoni Oronera. Oronera yo vyemera kuri pourcentage nini izindi nkeya akavyanga. Washaka kumwe impamvu yo byanga. Okay. Impamvu yo vyanga ni analize ziwanje ariko. Abere koko yarapambanye uruhande runini. Urumva ko uriko navuga yashikiye muri G5 yiwe. Wewe ubu umuntu aza gufasha. Nanje nari umukozi wa Abere mpembwa ka TV. Ariko mwake muvuga ibintu ko biri nawe mukaza mukagira n'igishingana cy'Imana aho Imana yabakuye. Sasa nari nshaka kugera he? Nera uko 20% ntaje mvuze atari gihe bavuga ati si we wenyene. Niho barabandi bantu azana mu rugendo rwiwe baterereye. Ugasanga nk'akarorero nka izo Chris araje nk'umukinyi yamuteye murara kora neza. Ugasanga nka Diko araje nk'umupromoter yamupromotinze. Ugasanga abandi niho bura nk'umuntu wasanga mu rugendo kwiwe
ugasanga nka nyama araje nk'umuntu yamufashije mu kumukamera umva urugendo rw'umuntu mpamvu hataba hari nk'umuntu umwe gusa. Reka nje mfate no kuri nyama kuko yamaze kwi media akavuga amajambo amwe namwe ubona shaka niwe abagabo bavuga batitaye ngo biraza kurangira uko aravuga ikibimye kikameneka ikibimye kikameneka ariko nyama yoba yaramutoye kubera ari abere yamwe mumweretse akamwereka n'impano imurimo akoko rero kugira abantu bamumenye kubera twebwe bimwe twamweretse ko kugira nibyo byatumye bamumenya ariko je ndacahamye ko ronera ntarashira isoni zo kumva ko yoshira hanze umuntu wamufashije ibyo sindabyumva vrema nubwo twoba duhe twaba twatundi two mu kanwa ababo nera nta shitani nta shitani nta mashitani cyo nabone nera akwansa nagukunze ntabyo arabikwereka umva ni wa muntu ugoma yitwengera n'abatirigara ameze nk'ame we ahubwo nakwansa ameze nk'amedi neze nta muzi ndabona atari gutwenga sindabona yashishwe Ahmed mizoza muri gutwenga ni murukora hari ukuntu umuntu nyine aba ameze ruke kunimeze ona biragoye kubisigura Ahmed kweli ninka n'imirimo sindabona nawe nta shitani agira kabisa sindabona n'umuntu bashwa nyine Ahmed ariko je nkunda umuntu yonyanka kabinyereka ya jura mutsunyanga no kundu binyereka nibyo nakubwiye kare tugitangura ikiganiro umuntu yaranyansara nabinyereka uwo ni sawa uwo ni satani uwo ni sawa umuntu akwanka akabikwereka n'umuntu ashobora kuba kwanka akagoma gutwengera ninde muntu yoba banganye muri abo babe akana barundi turakagendana akantu ko kwitwa ko ugomba kwanka umuntu ukabinyegeza urashobora kubinyegeza ukageraho nabipfana nta n'igikorwa kibukoze ariko se umuntu ugize action ubwo nyine none yo action ince nyigwamo ibazo yo action ince ndayigwa ubwo nyine no kwicuza wiguye mwoko bakarangi wari kuravuga uburyo aberi wabahejeje abantu bari kuvuga ati wari kwasigura impamvu umusaza kwiye kwitwa umusaza warugaze ku bantu batatu wavuze aberi yarakwiye kubakirwa ikintu kimeze nka murima nk'ahantu bakaduza idarapo inuze ifoto ya aberi sinduko no kikubwira reka ndakubwira ikintu cyane kubera aberi aba bantu muri entertainment ngaha abeshi nabo yafashije twoja no mu miziki gake nka kuba ati uyu yaramufashije mu amafaranga abero bamaze kubaka ama etage nk'uno mugi meshi ariko kubera kugumana bamwitura bafasha aberi ntazi guhakana umubwiye ati umva aberi atinya kumaramara umamagarira umubwiye ati tekarageneye umuliyoni ndabe kwacha ushira kuri konti bro yo bamaze kugenda kuno yaguha umuliyoni genda kubwira umuntu yafashe jewe mbibona n'amaso yanjye umuntu Star Boy aze kwiki kiganiro nta kirabo Star Boy yarahuye n'ibisanga biturutse hanze muri ibyo bihugu by'abarabu yituye aberi kuri telefone mbyumva yamubwiye tumviriza muhungu wanje ingo nta na kimwe ndayaguhe oya oya sivuze ngo nta kintu ngo yaba tarankorera aberi ico nzico n'umuntu afise umutima mwiza n'umuntu abana neza n'abantu jewe sino biharura muri ivyo ngo vy'umuliyoni n'iki n'iki mvuze ngaha rero ntuvuge ndimo namushyira imbere kubera ko yamfashije yego James manager wamfashije kwiyi mihanda yego na abera ramuzi nubwo twari kubona abera azi ko yamfashe nafashwa nawe kuko no kuvugana baravugana ntumve ngo ndimo ndamutaka ko ikintu yamfashije kijyanye n'ubuzima ndimo ahubwo yanyigishije gukora anyigishije gukora abera arafightinga sana arakwigisha abera arakora gose mukunsha gukora uwo mugacha yambwiye ati bo ubu kugera kuri no sanshaka ko witandukanya na abera nduwayo mukore kubiri niko umuntu yakugiriye umvise ahantu nahera yarambwiye ni mukore ibintu bibiri ariko ntimuzana amakano ko kwankana ukora ibyawe nawe ukora ibyiwe muzamura nakubara umvise ahantu nahera mvuga ati abantu uri kuravuga ngo barashamiranye n'iki uruhande runini abantu babibonamo inyungu niko arano bivuzanamo amabifu mana amabifu usanga no guhotorana bohotorana byo guhotorana gusa bije ngo byo bari bibi kandi bitsindwe muri ino rero no umuntu mbanze mu amashugo yiwe kuko nta umuntu ntwara hari nabagerageje kwikora biranka yamuha gihari kabisa n'umugabo bita Simoni Bahati ari mu gihugu cya Australia akabavuka mu ntara ya Karusi narinzi ngo n'umuntu tuzi muri entertainment mani n'umurundi Simoni Bahati kandi amaze gufasha abantu benshi cyane ngaha mu Burundi kandi benshi nta n'umuntu waza ngaha kuri media ngaha bivuga nico kibazo dufise abantu ntituzi gushima umuntu agihari urumva niwe muntu wamfashije angarura kwiyi mihanda ndakora filime show umukobwa yashyizemo nk'imiliyoni hafi 9 uje umuntu ugiye guha amafaranga nkayo mani si umuntu woroshe atari grand frère ntaranambona amaso ku maso yankunze kabufana ukunye nambwe ati brother ndumva nagushigikira aterura miliyoni atereramo ari mu bantu bamubwiye ati va mu ntara ya Ngozi manuka uze gukora ibujumbura kugira ahuraza kukumva ko jewe sinari njenje
kuvuga ngo nje gusabiriza naje mfise umugabo nshigikiye ufise ni faranga kungo ufise n'amafaranga n'umudandaza w'imiduga aranguza imiduga mu bihugu bitandukanye aho rero urumva je muha amashurwe yiwe kandi byamaze gukora ndabishima naho kugira ko inosa yavuga ati Dani duhagarike sinzoreka kuguma ndamuvuga uko ibyo yamfashije ubwo rero urumva ikibazo byabandanye bana bwana wavuze yitwa gute tumahiwe mashurwe yitwa Simoni Bahati aho uri hose muze kude chapeau buryo umuntu yagufashije abafashije na industry afise ikindi kintu yaterere kabisa yubaho cyane abandanya biba afashe n'izindi ngabire ibyo bintu rero narabimushimiye aha mu kibuga hari abantu bafise kumva ngo tumukuremo kanongera kandi kantu kambaho ngaho utazi bageze kuri etape abantu bo ngaha bamwe namwe kunkura mu kibuga babicishije mu zihe nzira mu direct kunyinisha ibintu bibi ibyo ntabyo muzi mwebwe kumbe bagashaka kunyinisha ibintu bibi nje nkarota nkavuga ati iki kintu kirankura abantu nkaca nkwipa ejo bakongera bakandika ibintu nkumva kujya kubikina wapi icyo kintu nabiri uzomaze cyamubayeho bashatse kumubwira agakina aturira Bibiliya nshasha we ibyo wo bikinaho mani imihanda mwe iriho byinshi bwe ngumutaza we mbwira ko byarabaye aturira Bibiliya ibaza umuntu aje aho tumviriza rero Abel ndwayo genda shaka ko iyi Bibiliya uyifata uyiturire yakumuriro bayikamere mai turakina ibintu rero gukina ibintu bikadukurikirana bro ari ibintu rero utoza gukina hari amahano umuntu wagerageje kumenyera Bibiliya yarahuye n'ibibazo hamwe n'ubu ngo aracirukana ibaza umuntu akubwira ngo turira Bibiliya ufate kibiriti wumva afise mu mutwe we nawe bashaka gukinisha bijya bintu byawe byo kugumukarira abantu rero ibyo bashatse kunyinisha byari birenze na porno apferekasha bo umviza dikoreka turako tuvuga n'ibindi tunabiveho ariko cyo no kubwira umukinyi wa filime ugomba gukina filime banzuraho mu director ukuri impande banzu mumenye neza eske banzu so ibintu yakwandikiye ko hari ibintu ushobora gukina ubihejeje ugacujya mu mpimba direct cyangwa akakura abafana bose bakakuvaho ibyo turabifise ngaha mu kibuga jero ngiza kugiraho abantu banyanka basi mwe karorero yego jewe kuva hari indi timu rwo muri ndi gukina mu atari muri G5 oya nta matimu we nyene nta matimu ufa kuja gukina nko ariko je naho mbwira ngo ngwino umunsi ndagwira keze 5 nkine twirwa tureje tuzokorana ahuri hocayo nko kwa hayo no banki bampamagara je baramamagara ngo dufashanye turaguhaye ariko umwanya umwe nkabona ntamwe kwera ibyo byo nanabivuyemo bivaye nuko nabonye ibindi bintu nkora yego ariko nabonye ko hari n'umuntu ugomba guhamagara kugira nakakandi gasigaye gahuhure Gongwi Ugani wawe wakomeze kuvuga ijambo ngo imihanda ya mabarabara yaranyereye iyi mihanda irimo ushaka kwita imihanda cyangwa mabarabara byose birahura kuko ikirundi n'ikinyarwanda ujya ni bimwe ni ibintu bimwe nizira ntangira kwagitinga je filime abantu bose bari bazi ko jewe ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda rero ndi gukorera abambonye ngaha bakanikanga ariko ibyo ngo nibyo tugiye tunabisiguye je urazi ko je mfise mama w'umunyarwanda kazi voilà nico nagira mu gacu kibira abantu impamvu kuvuga ikinyarwanda unavyemereye urwatamba banavuga ngo ni bimwe impamvu cyiza kwishima impamvu bituza subwishime mama wawe n'umunyarwanda kazi so kuvuga ngo kwa kundi ngo umuntu ngo atembera wanarabaye ni butare birayi ngo bigashika bikagenda kuno je navutse ku mastrago ya hatari nkuko jewe nama nabwete je nimubona umwana mwibarabara muze mu mutore mumufashe mu muhibyo agomba guhabwa kuko je muzoce musanga muri wa mwana utanazi ko ari umubanyi canka ari umuvukanyi usanga urikoze mu nda bisikura ko nawe mabarabara wowe warayabayemo je navukiye mu mabarabara je niswe ikinyendaro bro kugira ubyumve neza je niswe ikinyendaro niyo mpamvu nigeze kuza kuri media nabate basi azafuma azambwira ko ari umuboya nateye inda umuyaya genzo mupangira ngo ticyaronderera umwana kuko ndazi ko ibibazo ducamo ngaha urumva turashobora kuvuka ariko imiryango tuvukiyemo ugasanga uribuze iyo wibuze uca wipambanira kwibera nka we totomoye uri wenyene kandi ukaho bigakunda bisikura ko papa wawe atawamenye je natangiye kwipambana afite imyaka 12 ndi mu muji wa Kigali ndi umwana urumva umwana uyerereza ikaranga urani karanga ndazibona ibikaranga n'ibitumbura urumva ucawumva rero mihanda nabayeho kwitari yoroshe bitubunyobwa hari nukuvuga ubumayi bobo bwose jewe ndi mu mutwe kandi bw'ibihugu bitandukanye uko narayereje narabaye neka tubivuge neza mu Kinyarwanda babyita ngo ni inzererezi warabaye inzererezi je narayerereye bihagije kandi nyerera ntari nkwiye kuyereraho nashaka
nyerera kubera bya bindi byiza bikazamo imiryango umwana akabona ikibanza yicaye munsi y'iciwe agahitamo kwigira mu ibarabara ariko ndashima Imana ko ubundi umugabo witunze ndi umupapa w'abana bagera muri 4 n'utarubiza bimenye ndi umupapa w'abana bashika muri 4 mfise umugore ndatuye urumva uba ahantu heza uriyungutsa mfise ibirara mu nzu n'ibirara hanze kweli ako tugashimira Imana dushaka na daimon azengeye kabisa tumuzengere wenda kubeshe nimba byarashize nka dandaza iyo karanga nkaba ngenda mu modoka $40 kweli man use mvuge ko Imana ntakitankoreye nakupare kabisa uwo buri ntashima no bandi ntashima yama yo yavuye mu ibarabara yama yo babona ko nakintu izovamo ubu ni wa wundi ufashe ya miryango imwe n'imwe urumva wa mupapa w'abana besha pana bajya bamaraso gusa n'abandi ufasha ya wa mupapa bikoroje muhira ntunza abantu 11 ya 11 baza bakirira ku misosi bakigira none ibyo bimbwiye iki bimbwiye iki nimba imisosi ibonetse mu gihe nkironka nibaze bitamirire ejo nta womenya hari gihe nanje byo hindukira bakarero bazonsomesha kwa ya misosi akubara ya bandanye bayitamire koko nabonye unanayidandariza nabonye imangazini nokeye no hejuru Imana ibandanye hezagira ntije bariko tubivuga kuko kwiyemera canke gushira private life yacu hanze ariko nkibi navyumvise je nk'igishinga naye kuko urumva yuko urakarorero keza ko umuntu Imana yakuye ku bukaro hasi ikamushikana mu bicu kandi urugendo rwawe ruracabandanya sinzoreka kuvuga ibyambayeho je mbana na mama ajya kunshira ingero hari gegeze kujya kunshira ingero mama yaraciye ingero mama nje yaciye ingero ingero zicibwa mu buryo bwishibye byo kuza kurimira ingero byo kujya kurimira umuntu akaguha amahera mama yaciye ingero biza kurangira mama umunsi umwe agiye guca ingero kuko hari ahantu uruzi rucamo twebwe na petit frère twiteguye ngo mama agira zane indya duteke twaraburaye buraca mu gatondo y'amazi yanze kumva ko asubiye hasi inzira dukubita je na petit frère uwo munsi twagiye ku ishuri twafashe icyemezo cyo kurondeza utuntu twoshira mu nda turabura hari akantu sinzi ibyo bintu byita mu Kinyarwanda ikintu biti injumbure no mu Kirundi jumbure niko yita ni injumbure nahantu baba barasoromye nk'ibijumbo cyangwa voilà twagiye kurondera injumbure hano bakuyemo ibijumbo turabibura tudusigarira turarubura tujano bakuyemo imyumbati usanga abandi barahejeje urumva usanga abandi barahejeje kudukuramo byaje kuranya dufashe icyemezo tujya kwiba ipapayi ku mudamu bita Ndenge ibipapayi tugiye kubyiba ntabwo bya papayi byari bihiye byari bibisi oh la la my god kugikoraho bana kiradutabura ku munwa petit frère nubwo biruko yansumbye ubwenge yarabona kundi yarahabona yarambwiye kireka ibipapayi tubikatakate tubikuremo amati hama tubiteke mwigeze guteka ipapayi n'isafuriya mu nkono safuriya kwikora he safuriya ari kuva he twatetse ipapayi mu nkono turayikuramo arya make bro duhejeje turarya turafungura hamaro nkabona umuntu hari umuntu uza kwino mihanda ngaranzi ngo dani ngo genda muzi uranze unzi he twahuye ukumbona mubwiye ibyanje urashobora kuba sharp wihangana nawe si wowe ntatse inshuro waswe gusoma nturi mu kanyaru irya kanyariranzi kanyarirakuzi kanyariranzi bihagije jewe narashobora kuva Butare ngashika Ingozi mu muji n'amaguru uzombaza abanzi ukagenda imisi ngavuye Butare umunsi umwe nashika mu masaha 5 z'ijoro hafi saa 6 uhagurutse Butare ugiye n'amaguru magere nzi gutambuka n'amaguru je n'abayinzerezi nima munagura igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda ndabizi bihagije nabitemberera n'amaguru ndabiyerera intara zose tugeze Kirundo tugeze Muyinga tugeze za Ngozi tugeze dukoroke Kayanza za Kabarore zose urazizi jewe Kabaroho ngaho nta ntara nimwe je shoboka ntazi urumva ibyo byose ntago nebe ko nishimye nebayumva kubera ubuzima je mama yaranyerereje muri Karusi ampetse mu mugongo ajya guca ingero ikarusi ndashaka kubwirwa mu menga ni ubuzima bwanje n'urugendo rurerure ibi byose byagusigiye kubiteranije ugateranya nare koko mvabwenge wumva n'umundi ugihoramwe na challenge ariko kandi ukabufisa aho wavuye naho wageze ubuzima bwagusigiye iki kugeza no munsi uguha ikindi igihe gicapo nihe message n'uno munsi wagera umuntu ufate ku buzima baye naho ugeze no munsi jewe byanyigishije gufasha ikindi byangishije no kutabona umuntu uvuge ngo uyazova mwiki yego ashe egira bagahira imbere
urya muntu umwanya n'umwanya Imana yo mucanira ugasanga arimo araguhamagaza mu butungane ari umushefu yanabaye na president bibaho urumva kandi wowe mubona ko ari umuntu usanzwe niyo mpamvu je umuntu muha amashurwa yiwe je mbabazwa n'umuntu ngaya ngo raba uko gisa niyo mpamvu rero nabwira n'undi muntu ko nyuma ngaya kuri media we nubona umuntu aje kugana nimba udafise icumuha basi mwubaye mu icuboro kiwe yirenganire yigire ejo ni munahurira n'ahantu azavuga ati wa muntu bimeze uko ndiko ibyo turanabizi kandi ejo ndara mutipro kwa turi muri sona ubuzima bwa mabwe ya sinshimye kumuvuga ni umuntu ukomeye cyane mu iki gihugu ndabye uburyo umwanya w'ingozi twamufata tukiri abajene numva umenga mvuze ingozi ndaza araca yiyumva araca yiyumva kandi kwiyumva si bibi tukiri abajene twabona umenga nta kizovamo ariko ubu ngubu yo gupfukamika uwo pfukama ni mama urumva rero nta Imana itokura umuntu nta nahito umugeze nta nahito umushika wewe gusa kiranukira Imana kora bizima bishoboka ikindi wirinde gukorakora wirinde kwiba Imana ikintu cyambere ujya no gutubwizigirwa burya utawe ubwizigirwa mu bantu uzomenye ko ubuzima bwawe urangije finali y'ubuzima bwawe no gutubwizigirwa kizere mu bantu ka muri kaboko icyo bagaye ngo nshira na ukabura ariye ntugishikane je Abel yanteze imitego myinshi asanga narihaye Abel ashobora gutema amafaranga mu modoka akayindungikamo urumva ibifaranga binokeye ona kumwe wo buri modoka uko ifaranga naratera higisho bataka nagatego kandi baza nk'ibaraca byumva urumva kana gatego kumba umusaza arategana sana mu nyuma abona ko ndi wa muntu ukwiye gufashwa ndi wa muntu udakorakora ibyo rero umuntu wese abikoze nta muntu utamufasha amuteza imbere kandi n'imigisha ica muri kwa kuntu we wibereyeho utarenganya abandi nkuko nabikubwiye je narenganijwe nshaka gukurwa mu kibuga ngaha muri sinema ariko Imana ica mu mwana w'umuntu ati no ushaka gukora filime ze gute ndayikurire filime birako n'ubu naho navuga ati nshaka gukora filime ze ukuye mbwa ati wowe te panga gahunda dukore yesi ndi umukobwa ngo nzogarama cy'abazo nsabibe ya urumva cyangwa bazonkwa abantu nkare bangira umugore yamfashije nkuko nawe ufashe umuntu utazi icyo ejo azovamo urumva yuko ineza y'Imana muguma muhura yani amateka ni manini wa mugabo unkundiye tuze kongera duhure vuba sa amateka ni imizingo ni imizingo n'urugendo rurerure urugendo rurerure ariko uzozora cufungurira ko gato kuko ndizera yuko umuntu wese yarakurikanye kino kiganiro yafashijwe wanashaka nanje natangaye Dani nakiriye ku ruhande runini mengasi wa mudani twari tuzi ariko kandi ya filme watangiye uvuga byinshi uriko rahoreramo navyo nizere yuko utayihevye burundu hoba hari ibikorwa bishasha ushobora guha abantu malgré ama challenge uhura nayo yo ntiyobora numvise ngo nabayemo kuva kera uri umwana ariko hoba hari ibindi bikorwa abantu ushobora kubaha nk'umukinyi bakunze wagiye bahereza n'ibikorwa byinshi je ndumva ko umuntu ugomba kunshigikira jewe iyi mihanda jewe ibindiho n'impano je mpebye filime norwana no mu bitaro nkajamo nogwara ndabizi neza ko nogwara mpebye filime ariko gukora filime ntibyoroshe filime isa amafaranga menshi urona burya bwa mbere nakora jewe ndi Dani kuri Dani je nyene uburundi Dani urimo abandi bantu fise imiryango fise abana kandi abana banje narageranye nabate basirika nkuremo na babiri bige ahantu hameze neza kugira nzengereze diamond ya mashure ntize bamwe bantuka ngo sinize basi bazobone ko umwana wanje yize kandi akigishuri rizimbye mu gihe ngishoboye kuri kurigisha umwana ku ishuri rizimbye ndi kwigisha umwana ku ishuri rizimbye kandi nzokwemera nkore buri kimwe uko Imana izonshoboza umwana yike umwe sinakubwiye umwe ariko numva ko umwana wanjye numukorera ico jewe abavyeyi batankurira numva kandi kantu kari positive numvise mu bintu mvuze mu mpera ya vyose zohamagare ripa tumushimire uvuga ati waragize neza numva ko atagize nabi duhige nka kantu kari positive numva ko yagutumye ukora ibintu sinovuga rega ngo ribate turangana ariko kindi kintu ribate mu telefone musangiye ibyo yakoze byari ngombwa kabikora kandi naje kumenya amakuru impamvu yabikoze nabishitse akacumbi kiganiro mu impamvu kuko ubuzima arimo ntibwari bworoshe byari siragoza hatari
yategerezwa kugira akakoze kugira nawe uyu mwanya bari libati makuru naje kuyumva byo sino bimerenganiriza ndazi ko nta kibi kimurimo kuko kumbura usanga mbere twarapfa inzara yego nta shonje amafaranga yavize nawe yaraje je ndibuka n'umuntu ko ari kumwe ico gihe nta muntu ushonje urimo umva ko mwagize ibihe byiza umurondere rero nk'uwo bica byiza muronderanye mukicara wabaye bamusaza nta shitani harimo gasangira ari gihe tuzohura umwanya ku mwanya mambo ni mare byatari mane kwa turavuga kuri filme abantu bitega ibikorwa uko bavuga birazimbye mugabo ntiwabihebye birazimbye ariko bo aba diaspora bashoboka bumva ko basi nimba ari cyo namaze muri sinema ndunda ndacaro gufashwa me kuko cyimumva ko nofashwa n'umuntu umwe gusa mwebwe muri he namwe ni murabe kuntu basi muhire mugire mumufate mu mugongo ne mumushigikire nkora amateka kare bagutemo nk'imiliyoni 100 ukore filme ya nkore filme ko je ndi umwacteur kandi ndavyiziko ndazi no mu bantu bari kwimihanda harabavuga ngo Dani twokagukinisha tukaguhemba n'amahera menshi ariko nukuvanga ikirundi n'ikinyarwanda ko kantu karambabaje ku mutima nari ngiye nakavuze ivyo vyahindutse ikibazo no mu bintu byambabaje nkumva ko nofatanye naja mu yindi business nico kirimo kandi ufise umuvyeyi umwe avuga urwo rurimi undi aruvuga biratahuritse impamvu uvuga ikinyarwanda ko hari n'abakivuga batabaye abantu nta rukundo tugifitaniye abantu bakunda gapfa kuko jewe hari ibintu nakoze kuri iyi mihanda nkwiye gushimirwa abana nafashije urumva naho haronabwiye nabi harubaca uyu mubrada vure mukareka tumufashe ariko je namwe nabwiye ngo baze bamfashe filime umwe yanciye umuriyoni na5 kandi ndabazi kandi bari mubona fashije urumva ubundi yanciye $300 ndace nihorera natisiragoyesha ariko turakundana nuko isi tuyibayo turi abarundi turakundana ariko tureka uburyarya vraiment tuve mu bintu by'uburyarya ikintu gituma iyi sinema yacu muri ratera imbere cyane gishika ukagombye gushika harimo urukundo rukeye we nimbona byakunze ugatera imbere ukajya rushitse subira inyuma raba umwana utazi gukina umutora umuzane umucure raba muri babandi wasize inyuma mwakorana eske uyu muntu ko murumenga je narosa amavuta bayita amavuta mani bayita amavuta akagwira ko narosa amavuta wagira uko nawe nkamusiga dukeyi nawe akaduga bintwaye nawe agasayanga nagakayanga urahomba iki uje nka mu kigano ukamvuga neza icyo nakugiriye basi kiragaro kizere mu bantu tiyo wa mutipe kumbe yaramufasha akantu gatoyi icyo hari kintu kinyubakira that's it ariko harabatabivuga ahubwo bakaza bavuga ibibi byawe urye bana sinzi ikirundi cyo kiragura harabambwiye ngo mvuga ikirundi kimeze nk'igitwa ayaya shatani warahuye n'ibibazo barinze bagera no ku kuntu uvuga ngo nta kinyarwanda ukivuga ngo nta n'ikirundi ukivuga uri muntu kiwewe ibyo nabitutswe kuri tele kandi ababinutse bari ngaha ku ma media ku imihanda nyene none nzira uko navutse nzira uko nakuze ayaya sino bibabaje very sorry kabisa reka dusoze ikiganiro kandi ndagushimire warumugisha kubana nawe bategereza ibindi bikorwa ariko kandi twavuze byinshi n'ubundi ushobora kufise message wosigira abafana bawe cyo twivira kwa rino zuba message nasigira abafana nagumye nabivuze nibagerageze bakunda abantu bose kumwe nibagashike ngo bate agatarato rugentaro zasheshe kuko ngo nizi babivuga mu kinyarwanda ngo nizi zibika ejo zaramaki yego sawa yego ikindi bamenye kumva ko ibintu biri ku mihanda abantu baza bakavuga bimwe niba ari ukuri yego kandi nibigatume baca bafata umuntu ngo bamuve ko ngo wa muntu ikirara kunuko ya hama bagerageze kunshigikira kuri Dani Films Company ibikorwa biriho nubu ngira imbaye inkuru intangire yindi filime nshasha kuko hari abantu bantutse ngo filime zawe ntizitomoye iminsi iri imbere urongera nongere mbatemo igisasu utikosoye mvuga cya gisasu kica ubu ndashaka kugaruka ndi pasteur ntafise aya matentire mubone ko message zose ndazi izo mvanda wazi jewe ndazi gukina ndi indaya ndazi gukina ndi umusazi ndazi gukina ndi umupfumu ndazi gukina ndi pasteur ubu je byose narabyize filime siyo nateye mu ibararabara brother narafashe umwanya wo kwiga je filime apana ibingibi wa muhungu yaje akavuga ngo je filime sinayize
nawe arazi ko mu bantu bambira yavuze ati mu Burundi mwakitire dufise ni Dani byavuze abantu babiri mu Burundi batatu byavuze bita Joachim bivuga Ribati na John K. Wow. Kireka nimba barandyarya ariko turavye uwo iyo saha babivugiye niko byari bimeze. Ahubwo impano yanje hari abantu banze kuyikuza baze kwifatika dukora ibintu bizima aho kumfasha baransambura hacarashye nigire mwisembe mwihangane nzoza gusa ndabata muri rimwe na rimwe hamanse nisura kudandaza ubufu none se ngire gute gusa ndabakunda ni munshigikire hama mu diaspora mbe yogira ikintu aterereye yaze kumfasha ko mbashe kugaruka mu kazi neza nyine iyo film nzoyikina di passer mubone ko ibintu byose ndabishoboye izoca kuri Dani Films Company. Wana ye shout out to you everybody everywhere you are turacha bakunda cyane ciao ciao. Yeah. Diko Entertainment.